twagaruka bwa nyuma y'akahumuro kace twakumanyise twiza kuba turhanuya turuganira habyentasiya inkurakurana ya business abo kuba egiona economy twino mukuru Isaac Muzora oguno mukugo muri yebyo nibyo yakugukiremo kandi abikora buri izoba omagarage kandi numwegesa abo kuba today we have him here hari yecho ndenda kureba omwuga government ine kukora okurebeka ngo yarebera okurakurana kwa businesses hamwe no kuhanga imirimo byagumaho byabaho kandi byakurakurana. The government has a role to play in this. So tukakorwa kita tukareba abantu bakutandika businesses zikura zigumaho zigendo misho then zikarga mu nemirimo nayikaho because naza kuchendera nekizo bucemirimo if businesses start and grow. So government ine mwogaki omukora echecho. What can the government do? Nwanyita Vincent Mujurus hanuya sewe nakwakira kandi ubanzora musi abantu utwanjura murama gwitu gendo misho. Wibare mu muzuruzi wabare kwisha. Yes, amazina kuko bose nibabagambera na no kubabagambera muri yakasese ninye CP Isaac Muzora. Umukugu umbende kwatira nentasia na nesente kandi ninye chairman wababazi b'ibitabo aba Ankole region kandi ngarakamba chairman wababazi b'umusoro aba South Western region. Ndiyo mukozi kandi mirimo yanje niye kwatira nibye sente n'igikoro mu mbara mwebare munonga nimbendeza okutureba gikana mukaturikiza mukega mukareba iki government eri kubasa kubayambika kwadanisa nimwe ikayama business zanyu kukura na no kuhangaho emirimo. So ntwenda kutandikira first of all like government egiyo gambo government ma government eji nesyo wire buzabuza bakujya nimwe government kongo wire ukikaje cyabakanga ngo government tuyana atwebuza who is government first of all akwana cyecho no shangu ndara muna tureba every time we talk about government twino umuntu omuntu kusingoringa utubano twareba government kibachi we bari munonga icyo wagamangu kubagama government bajyangu nite turumu namaze akigere cyatukanga tujya mu government tuyana hata government ekigambo government ni kirwa umukigambo govern ni kimanyisa okutegeka na no kurejererwa. Now hati okutegeka nagambo kutegeka ni kireta mpatizi ibiri urukutegeka na narukutegekwa. Now hati no aho akutegekwa no bakambagerera ngo abantu no government dirafa government ne ko ibintu bibiri parts ibiri. Now a party erukutegeka niho tukurebera executive igere ko yemerwa president Yoweri Museveni na ba minister egiyo iri ni charge omukora policies iziratu yani niho tukurebera parliament yemerwa speaker na ba members ba parliament abo nabo kutuyamba kutukorebera giro ebiturategekirwe nto tereba MPs bitkugira ngo beragire barakori bitakategeka kugira ngo bitunyigirize then hagaraka abaho n'umukono gundi ugwa beberagiro that is judiciary kugira ngo mwenu parliament kwe kureberagiro na executive gakora policies wakubaroho koreka ibyo bintu kubera akori no kubyakora kubi wakubaraka ryatanga ate byakora kubireka tuhindure hati niyo judiciary hati genocide iyo kutegeka ekozirwa mu muringo gw'amahega asatu kuwagareba kugira ngo hatakagira icyagira amani mingi uzuke twagira ngo bategeka abantu mwene babadagize uwa bakontrolinga iyiza abantu babaza kubategeka kubimunonga ninga babategekeke kunko ikigenderwa cyabo icyo kugira ngo
bategeke abantu baborekerere ikibazo imikomba bagera ki nabakora niyo government njya wajura erteke nuko to explain by the way hako umuntu turanachebuza bakatujya ngo nito government kandi ukiza kuroreye mwena mu kujya ngo government because nyowe na minister nanga twena tujya ngo nito government kongawe nora in benefits nagira ati nacho mu kikorwa iwe tine cyocho so mwena aho cyanci buzabuza at least you brought it out well abantu babasa kucyetegereza nanyenda turebe abo washobora ejo government yi washobora eyineka kwate ki na nebyo bushubuzi business abo bari munonga now hadi ngukuna kugambira ngo government nabo kutegeka nabo kutegekwa hati twantwena utubanze tuhumure kacya icyo kintu kijeje tukutandika aho katwina kahumuro kaki hati akakwata ka government eyine na business katworeke gitwarwa umucumu abo kuba abantu norere ndemye businesses basagwa baje government eyine kakwata government ne izira mukai why should it be blamed after failing to do what nebeshe mekukora cyecho katumuro kace program simka turi ya TV West amachirisi simka turi ya TV West omwami Isaac Muzoro twinaha acashobora nateka kutwegesa akakwata kari hagati ya government hamwe na business abo kuba government yakoraje businesses kanuguru government yeti businesses me so ndwenda tumanye hasheme kubaruka kwate kikandi karahinuko kahe we bari munonga umwa muzurize hati akakwata ki government ine na business kutuwa kwenda kachwa umubugufu nari umusonga yangu y'abantu bakubaza kwitegereza ndubaza karebera ahari landlord na tenant landlord nayombeka inzuze ayita bapangisa bazemu bazikorese bamuhereze ki akasente bamuhereze sente nicyo cyumwe na government na business government yino mwuga muhango ugwe yino kukora kugira ngo business zigire ki zikurakurane then kuza kurakurana zicereza ki sente hati government igiye kureba nayo nubagipema ubwo nurana Museveni yanarunda karuru nana gamba manifesto agambe byakuza gukorera ki abantu ubwire bukibona bugenda checking abareba manifesto y'ibaraganiza abantu riyo nekora na economics icyo nicyo bakwita GDP kureba ihanga rukozirereta rukozire ibintu ki rusubize ki services niziha akuba ebyo bintu bikuba bikozurwe nibyo bikuretera ihanga ryatunga ki esente kandi iki ni kugambira abantu no kugira ngo government yonka government hineke gukora kuyone kikorera umubantu na business zabo denafa area ekitwagamba ngo government no kutegeka okutegeka n'ekigambo kigumiremu okucyangusia kwa kintu baza kugira ngo no korekerera government ne yorekerera oku abantu bino gukora bagakoresa na business zabo kugira ngo batayize government bakorere government ebase kutasya esente omuyanga omukutasya oko namwe numuhita kurebera nana ukwanga hemirumo kugira ngo abanya-Uganda babase kugira intasi yibagera kuba kweza kugira intasi hati n'ibindi bikuba bikozurwe bifuna babugura ninyenda kusima
akakarangwa karagaho ubutwazo mu kamasho break Hehe. kakaru timely akwaka nkatebo muramu guturuntu tugambe gisa akakarango kakare nkoreka uku umuntu asime kuba nakorese sente ze utakwate sente ukazibiko mu nzu akaba wazibiko mu nzu hateze sente nziba zitakora kandi encouraging abantu kubike sente nkahi mu banka nikimanyisa ki hatu wakwate sente ukazibiko mu banka iyo muzuruzi wabo tine cyo kubasa kuzikozesa hati njibanje manyisa ngo nyowe aiza kai nicyo kuzikozesa niza kuza yenzo yeguze zinyambe ingire kinatandakaho ningana nakitandikireho ncongereho cyangwe nsohoze kingi ikirayambe abantu niyihanga hati akaranga ko kandi korekerera abantu bazime kubike sente nkahi omubanka zibase kukoresebwa umukora ibintu mbwenu nk'uko twagamba relationship ya landlord na tenant hati landlord uwo ni umusasuraje tureba nduru hagati ya landlord na tenant konka watanga kumusasura kubi nubwo reba landlord yatanga afite irisumu atkonka ne cyaroki ukwezi kakwarenga hataho no tukurebera government nayo obumwe nereta ho mukono gugumire ibintu kubikwa bitakugenda gi ireta ho mukono gugumire kwenda ngu eyamba abantu bamanye icyo basimukwa mbagera ki bakora ubutwa bintu soma geography bakambagira ngo the biggest resource of any country are the people. True. Now, government yeti ne bantu tiye kwaza kugira ki gukora nico bakugira ngo nite tukora ki government akaba hariho bari abategeki bonka batina bakutegeka it is an incomplete government mbwenu nanyenda kwameza bari mbatureba kugira ngo batugira ngo nite tukora government twikirize kandi tucyesimiremo then tuzahamuramwa gwo kugira ngo tuyambe government tujukozese ibase kutworokerera okutubasa gukora ibintu tukombeka ihanga ryitu rya Uganda. Okay, turimo tuganira ahanshonga of course muramagwitu ninga our topic today role of government in enhancing business growth and job creation. Umuga gwa government ejo ogwene okureberera businesses zikakura ninga shokureka ngo business zabaho zakura kandi zagaruka zabaho habaho no kuhanga hemermo nabwo cyo umuryechi government nebasa gukora ki okurebeka ngo habaho businesses ziriho zakura kandi zareta emirimo because hati twinomuze omukuru muzora wazo mutawuno most businesses do not celebrate their birthdays omwako abantu nayiza panga hantu bani supermarket bani chimpango have excitement 1 2 3 4 5 6 7 months business is scrambling and go so if you go nibaho you not expect growth of course yabo and then like job creation where abantu bakwenda babe employed domo babura hatu tugaraka tasking a government because recently tukareba hariho supermarket zamani zabe zataho mu ihanga hakari ka Nakumatt hakari Shoprite hakari Chumia those zaching and they were employing thousands of people those are jobs hatukuza kugenda tubuza what's wrong with this government so government ekabe nekora ki okurebeka mu business ziriho nizukurakurana kandi habaho kuhanga hemermo we bari munonga hati icyo wabuza ni cyo kibuze cyo government iri kwebuza tagiburize the Ministry of Finance Planning and Economic Development ogungo mu gwayo isa yona nene reba business yo kuziyonza kurakurana nene reba
level za unemployment ziri mu ihanga etekaho entebekanisa ukwiye kubasa kuzikora kuziteka aha level iye kuzendaho. Of recent, that is last week, government through the Ministry of Finance is releasing 8 trillions specifically eri kusoza kugira ngo zishike hihi n'abantu bazezunise umukora business zabo. Tinga majo kintu kuko bawakirebere ezerabize umuhanda itakusana hakuba nitwa abantu esente ntuziho miringo itakugera ki ekozise Uganda Development Bank atovukoza bo kwihoko ni babari size mpango yakorese myuga program hate myuga ejo ne yaburi yomo yasoze sente parish development model ejo ne yaburi yomo. President Museveni karentera ina tuwaringa ihanga akurenda kureba parish development model kwe kugera ki kwekora nanda abantu bafune sente ya releasing sente yazirabiza credit agriculture credit facility omuramwa mahango guri aha value addition and agro processing kugira ngo abantu babaze kugira sente bakorera research bongere bihingwa byabo babase kugira iki batandika kugira iki kwiyama tutari kuguza ibintu kuko babiha umusiri kandi bakobeguza esente nje bahagarika bayongeraho na small business recovery fund ezo bwa business ubuce nabo babatekaho babateraho recovery fund hat ezo nizo za business z'ubona ugamba ezugwire kugira ngo business ubona ureba ngo eriyo negenda kubi hatereba kasente kakakiza ugende ukaronde uyongera mu business kuba bino stockinga kuretse 20 za soda hato yongera stocking 50 kugira ngo ubeje usavinge ba customer bawe babeje. Then haro program specific resident abakazi haro ya grow ejo nibenda ngo abakazi bafune sente nabo batandike hoki business echo numucumanya nabo kugira ngo nibenda ngo n'umukazi nabo atakasigara inyuma mwene babatiro program yabo iri kwata abacyara bagende bazo mu bank sente zakire no mu banks bazeguze bawase gukora business izi. Now government koma hakusoze sente icyo no neyongera etaho eteka hebintu eberabase abantu gukora business zabo umusingi kandi zikabasa kutunguka. One nebanze creating aho business space abantu bakubasa gukorera business ugungo muga muhango gwino kubanza gukora nkarandro wena ayino kubanza futekaho aho abantu baragira iki barakorera businesses nko kurebera ni kwata za sub counties itsindo za town councils ubutawuno bukutandika ubukora bwa town council za town councils zihindura municipality za municipality zihindura city. All that is intended to change the mindset of the people abariyumba turu myanya ejo kugira ngo bamanye umwanya gugwatunguka mwene twino gutungura kandi ejo muzuru zintwire niyo muri mbaromu mucimanya kugira ngo mbarira ko bagifuire city hine uko abantu bacimukiremo bakajya ngo ubu yaba city twino kugira iki twakora n'abantu bamwe bari umutawo n'ubundi bakajya ngo nawe hata mbara yabere city katuzengayi katuzo mu city echo no creating aho space aho abantu barakorera iki entunguka. Yes. Then ugaruko kongeraho kugira ngo ubwo mwanya gwakora ngo abantu bakorera business gwabonera wareba umuntu mbarira
okuyabereye emyaka 5 inyuma tukwira hati yaiza kabasite enguto bayimbagezeho kuzukora amasanyarazi bayimbagezeho kugira ki kugakora ebyo byana babikora kugira ngo abaremba bakora business kibanguhire ba customer bambize bavunaho kuraba ibitara umuntu abaze gukora business yaba samukaga ziciro yaba samwenda atagira ki atabura n'iki kumugisereza then tukayebwa peace and security akwa peace and security ni kurakoranisa business umuringo nutambura uzaho kwenda isaha yona na bakastoma bawe batambara baragayi bari biza bakuronda isaha yona icya kabiri ni bakore sente hati abakastoma bawe babine sinzugwiza kugira ki kuguraho customer kubasemerirwe mwagura ibintu byinshi ubutasemera gutukuzareka ivyukumya cyayi ubwo nano bawuri ki niretwa ubusinge na security then government tekushekeka negarka emakinga sure ngo yaronda ubutari kugira ngo ibintu by'abantu barakore bitakabadubira akaba byaza kubadubira season yo kubone kurata abantu bigira ki nibabure sente zo kongera umusizone kwiza ikibayimba kora nicyo batama mwene emakinga sure ngo yaronda ubutari burunda rokare and international. Okay, yabare munonga omukuru Isaac Muzora kandi turiyo ntumuraho kachaka kutwaza turakarujemo rizagaruka ntugumiza muno murama gwitwa Targa TV West. Twagaruka ngo twakumanyise kugira ngo mukire kace ntubane tugaruka kakari akahumurukaho naho ejina simka program as TV West ni Vincent Mujuruz omukuru Isaac Muzora tumwinaha so twandenda turebe okwanga imirimo niki ikitweta job creation because in most cases emunde mingi umuntu nuko kubasa kucera kanya tkanze gukora iki but nacho cyakitakozirwe. We have seen governments being criticized. Hati tindi kumanya na chechi kukuwa watu shobori yaka kwatika government na business otoreke government na izira nkaho job creation because hata biro job creation number one criticism nezo mu government because rich people are not employed now echo kisigaraho we baramwa muzuzi hati okwanga hemerumo nichina kakwate na business growth ngweno ni ingredient emwe yo kwinshuwaringa o enhancing business growth nkoko muramwa guri nico byizera bukwatine ni nkabarongo one emirimo y'abantu bagamba kora nibamba gikora business dende cya kabiri abantu koko babine emirimo bakora bagire ntasya bagire sente ezo kuhagera ibintu bikorwa ki business nicyo kugendera hamwe hati buriya tukuza kuzumuka humuro point to toikaho ni kugira ngo government ne making sure ngo yarondo butari bw'ebintu ebikusohoza bw'umwihanga tukureba ngo nebironda rokare mu Uganda na international here yaje na hato kwanga hemerumo is one way yukuronda ubutari bw'ibintu byasohora nkayi local market z'ibintu byakora mu Uganda akuba abantu nubafune sente bakiza kufune sente ngo bafutekateka kugura
ukagura sukari, ukagura umunyu, ukagura sabuni, ukagenda ikayawe ikagera ki ikabaho. Mbwenu business zonka tizikabaho abantu babatine ki babatine mirungu nana kuza gukora investment kaje ngo ari nanda kurugwa mu aheru kuzo mu Uganda incho kabanza kucekinga mbabanza bakora research aha katari konka nahiza kutwara factory yanjye ya juice ngagitwara Kabuyanda abantu bayo intasi yabo neha hati intasi y'abantu ba Kabuyanda niye kwiza kuhereza katari factory ya juice erabigize riki erabitibwe mbwenu government ni ikigenderera mu nonga kugira ngo ihanga yemerumo abantu bagira intasi nawe ukwanga yemerumo kuryo miringo ibiri ariho aba bana abakura abutwite imyeto abataka kozereho abone bambe nemirimo imisya complete dira fa government ni gezaho emekangashwa ngo yahanga hemirimo imisya abantu abareno baza employment abayembiza busya ibaragira iki ibarakore kandi garika emekangashwa ngo nemirimo yagishinda hindura yagikuza kugira ngo already nabari bo mimerumo hati abagize experience abagize skill bafune ndize mirumo eri kusinga ibaye bine ayibara applying ubwenge bagize iki ububine akubo mutagumu mu rucumu muzuru zoza gumahuri urukustinga program eje no akuba emyaka yaho gumwebiri nubo wayongera abukugu uyongera hebitabo hati government ino planningira ikakurondera umurumo hati umuntu kwaza kurondera niho bakuminga cyangwa bamengesho ngo hatandikaho TV station ndizo hati muzuru zo myaka gumwebiri usanga uri station manager uko nako n'umuringo gundi ugukwanga hoki emirimo now wono kira kureba budget speech bur budget bamba soma budget yihanga insonga yo kwanga hemirimo neri umunsonga nkuru munonga is government iri gamba and it was even made specific bahangaho ministry ikato get section of Ministry of Finance in charge ya investment and privatization ejone kurugwa Honorable Evelyn Anite, the Minister of State for Finance in charge of investment and privatization ejo murimo gwayo muhango kusingayo noko kugira ngo ihanga hemirimo isenda sende abantu bize bagere batandika investment iraretere abantu emirimo niho tukusangira ngo ekitongore cya Uganda Investment Authority ekikuvunanizibwa kureberera ibyo kurakorana ko sente kiryo ministry kugira ngo bahange imirimo y'abanya-Uganda barabase gukora. Now government ya Uganda ikuziriki kugira ngo ihanga rigire imirimo. One, ukwanga amakorero nuko gasangirwa mu icyama cyo kugira ngo nigabasa kwanga imirimo myingi umugire kake. Egerezo kusenda abantu baheru suru
the Uganda Investment Authority through the Ministry of Finance in charge of investment na kurabera omu embassies za Uganda heru kugira ngo zibiye abantu ababine sente nyingi abazungu bizo mu Uganda bateka amakorero garete ki gange emirimo. Icya kabiri okutraining abantu, training abana. Government deliberately ikataho skilling program. Nureba tutwirinde criticizinga ngo the education system eriho tekuretera abantu bafuna skills zo kubaretera bakoraje emirimo na munonga eyo kwetandikiraho ebyabo. Mwene government etireho skilling programs zo kugira ngo omuntu yaheza kufuna obukugobu abaze kugira yagira ki cyayitandikira ejo. It is a presidential initiative. Hata nore ejo cyo nkakikoreka man gaine kugira ngo nichukururwa president's office. Almost every region harimo a presidential industrial hub kugira ngo eminyeto ezeyo eyego kubiza eyege carpent na eyege welding nibego gukora za sabuni abakazi bazebego okubazire cyarane abantu bego kuteka nakwe abantu bakusomesa utakagira ngo utumama kanateka kantakmoa ayayigi no okuteka okumurembe abantu baze bakusomera hatu kuyamba kuzo mu hoteli ukateka byo kurya iby'abazungu baragira iki barakunda. Then Uganda ntikimanyage ngo nemerera munonga amusinge g'ubuhinji n'uburiza. Government egerezeho cyango kugira ngo promoting agriculture. President Museveni abenatuwari ngo mu East na za Karamoja ariyo nagezeho kwegesa insonga ya 4 acre model. Akakwatana ba MPs bona yabatwara uwe kisozi kugira ngo aboreke 4 acre model kwe kugira ki kwekore ba MPs babaze kutwara ijunjiri bagitwara mu constituencies zabo. 4 acre model kwize no kugira ngo 1 itaka tufunzire mwene insonga yo kugira ngo nyina kataka kace nimbaso butagiye nakorera hate joma yindi setegeriki ihinduke umanye muna woyine akataka kace akabadira level ya 4 acres mubasa gukorera ibintu byawe uri sente uhingeho emboga uhingeho vakedo batureho ki kandi usohoze ibintu utungire muki utungire kwa sente dende kindi ukurangana nesi zahiro twosire tureba yes abana bitu nibaza ahera umunsi za Saudi Arabia amwe bajyango babonabonerayo konka insezo zituyambere munonga kandi iyi ni initiative ya government. Akwa government kwe kwenda kurangina n'amahangabo bakikiriza ngo abanya-Uganda bazeyo tebakagireyo mwene government icyo nake kakitekaho kugira ngo Uganda yabirenki yagize emirimo miki hatu yambisa amahanga gaheru agatine bakozi tubase kwizuza icyo kine kiri mu mahanga abanya-Uganda bafune emirimo. Dene cya kabiri kuba kweza kufune emirimo ikinanagambira bafune sente kurwoko mu mahanga gabaharabu isente tina bakuziteka nizigaruka mu Uganda bazi investing hati kibanjimanyisa ngo government yita ibinyonyi binibare umwana yafuna umurimo Saudi Arabia kandi ya leta nesente yayo mukazi yasindikiriba ibatandika ku business bitogo yatazibira akabara umumeze gukuziba asindikiriba ibagura boda boda atandika kuvuga abantu nabiho umwanya nabatwara nkayi nabatwara umugundi agure motoka ayombeka iyangarigera ki iyangar kora ya tugera ntwendera
as we conclude akagambo ka muheru omukora Isaac na nomurama gwitu turukusaminga hapo. Yes, webare muzuruzi hati umaramu gwagoro nuko kugira ngo government ine buruzvunani zibwachi kugira ngo businesses zakurakurana na no kwanga hemirumo ikinanye ndakabagambira cyo kugira ngo government actually niyo number one beneficiary ya business zabo uzikakurakurana na nabantu babo bakafuna ki esente ahakuba umukusoroze sente nkana bagambire ngo umukusoroza umusoro government yone gusoroza nkakwe gusoroza rent obwe kwane kurebe byona nina ngwamherwa byone sasugwe kandi sasurgo umusoro hati abantu babaho bakasasura umusoro business zakora zikasasura umusoro government ikatunge sente zo kurwaninga programs zindi izubwegese izibyamagara ikakora inguto ikakora amazanyarazi hatobwe government ngwe kusemererwa ikamanya ngo iri hamaramwa kandi nabantu bayo babonire. Okay, yabare munonga yogumena tureba uko yona abo kuba tugumire hamwe twatandika shahemwe za 2:40 mukaga hano mu studio twasigaza bisinsi no kaburijo program egine ko masha 3 enda kusiba mwami Isaac abo kwija kwegisa ichechi, and this is voluntary work, so ukutebekanisa ukija ukashobora kugira ngo abantu batandike kure akakwata kari hagati y'abantu itwe hamwe na government nchikuru munonga no kwegesa ibintu kwate nenda sako emne mintu confusing munonga chigumire kumanya nishimiye gukora ki kandi government ni tangent to be confusing buchimwe chikurema nko muntu blaming government even when it is your duty as a person. So we bari kwiza kwegesa kati garikiraha twize na bisinsi no olukurataho agent